India Chief of Defence Staff Masaber General Bipin Rawat chu nimin December ni riat khan Tamil Nadu a helicopter jet sualna wangin athi helicopter a hian mi som pali an chuanga pakhat chia adam chuaka dam chuak hian ataksa munza som kwa vela kanga tuar nuna chanjinga hian General Rawat anupui Madulika Rawat botela anfate panni ankal sanani ani baka hian General Rawat Defence Assistant te Security Commando le IF mi le saten nunan chan helicopter MI-17 V5 hian nimin chomma darsom pakhat le minute somli panga khan Coimbatore chuasanin Wellington apana General Rawat chuan Wellington Tamil Nadu wa Defence Service Staff College a zirtir tu le zirlaite hunaman puidon Wellington an trum hun tura ruat minute somvel ala omtiin helicopter chu konura ache sualtane anche sual chan hi riat chian anilova helicopter fello wange akhal tu te thiam lo ti chu chui chian turada alane General Rawat hian kumsang khazakwa somsari pariat khan Indian Army azoma apa chu belt hum kaipha General ani nge kumsang nile som paruka khan Chief of Army Staff na chela kumsang nile som pakua khan Army Navy le Air Force te hokhom tu Chief of Defence Staff na achel lea India rama he na chel tu masaberane CDS ani nang hian India sipai te chu tunlai changka na nen athuama amhalak na chuan hei hi fak om anti lai ber pakhatane tuntrum hi helicoptera achet sual voi khatna anilo kumsang nile som panga khan Dimapur Nagalena 3 course te a holain chita helicopter che suala atela mi pathum chuanna an helicopter chu February ni thuma khan an thlo chuwa nu loka atla a mase vanei thak takin nunna achan lo thung December ni riata an chet sual nei ro chu ana hlea dam chuwa kanom thei hian makti a hlo hial zo kane General Rawat ruang hi Delhi a la kania zirtop nia vui turane Chief of Defence Staff a hian tuin nge ayo don ti chu riat alanilova India sipai peng pathuma an ho tu zinga Army Chief General Manoj Narawane chu a senior ber ania a khan ber turanga yene Air Chief Marshal le Chief Admiral te ain kumhniin Army Chief hi a senior zok General Bipin Rawat hi kumsang nile som panga a NSCN-K hel para SF-10 Myanmar anlu chua trum khan amuna avila hetiang lai hian Nagalena aomlai niin a headquarter chu Nagalena tangin Manipura asontiti munsanga indole helbei chu athiam na lam aniawangin hemitruma India Commando te chet na chu Lieutenant General ani na pialama avil uluk mane Nagaland nen hian inzom na thuk takan nei ninalang alowam tona ani baka akai ruai sipai te mual phona chu athi malokin athleng boka sipai ten otinga civil mi anka hlum chungchanga khan General Rawat ming soi chua ani nge Rawat hian Times Nawin samitan neina mipuin firfiak le helna ven konga kian pen chu lomomati thu asoi chuaka Kashmir a chuan boruak a in thlak to firfiak te hne na thuril thrin te kha anom tolova tuna chuan firfiak te chu kanchi lang tiril ruan puwa a thalam chin chiana ni ye tina soya chumi hnu loka para SF te chuan Nagalena helemotiin civil mi telaka silayan met puak ta chiam mai ani kha Rawat hian helbei konga hian poisak nei lo turin mi puiba ka sipai te afui por nihialin an soyene hewang hian General Rawat thina hi sun lo fe an tam mai Nagalena thil thlenga khan India sipai hotulu ber hian ngoi achu tlata anaute chet na hian engma soichuak du lovin ngai dampo adil du lova
civil mi som pali te thina thleng khan a thing let ani mai theye mi som pali chia an thi le ta khi anti Nagaland tan chuan thina tong ro rowa thin rim thlak deuh dan a awm boka mi som palin nunnan chana sipai te anin soi thiamin India ram mitam takin sipai te chu dikjok tura an ruata nunna chante an tor puina engma an soi chuak du lo General Rawata athia an sun le nunna hian hlubi ka omani yange antia than khat chuan India ramin mar chakmi te a endan tilang tuwa an ngai ve bokane General Rawat hi angai dan chu tlang taka soimai chinia China le Pakistan chungchanga athu soya phei chuan India sarkar a in thiar fi hlim to nge hei wang hian ngeilo fe po anoma athina hian Indian Air Force te nena anin kung kai na chu soi chua thar ani bok General Rawat hian Chief of Army Staff na chelturin aya officer senior pahni alo thlok hum to a Indu sakna ni atin ahun laya soi sel ania CDS na achel nuwa Integrated Theatre Commands India sipai peng pathum te tran ho na tur chu aduanga Indauna le buaina achuin kumsang ni le somni pathuma chuan antrang rual vek thei to don ITC a hian General Rawat chuan Indian Army chu ada sang hle Indauna chu leya kan nei thrina chu wangin Army an poimo ber ati Indian Air Force te ro chu Army puitu turang dewa ada soisel aloin IAF tenen anin kar athawak lo hetiang boru kara hian IAF thlona manrimber MI-17 V5 mangin acheswal zui kher tale ngala soi neu atitam zuala anche chwalna hian IAF anin rolange ti te thlenga soidu tok anoma mase hi chu thudi kani kher lawang IAF te ada niam soi chuana tan man ani deuh ber kumsang ni le som panga a Manipura para SF che te kha UN peacekeeping nuaya Democratic Republic of Congo a kalturania General Rawat hian kumsang ni pariat le sang ni pakua khan brigadier ani lain Indian Brigade te chu herama hian alo ho to nge ya Africa rama a omlai hi sipaya aton thria jinga chuan soi nuam ati ber ane Congo a hian heltele tual chung mi helthop tu te chu anbitum angai thina mipui thinrim chuan goma khopui Indian Brigade te in khuarna UN lir theite antong fo maya chanle te ro chu ani ngai lo General Rawatan Indian Brigade te azuk ho nuwa sipai nem lutuk chu azuk thak danglama helicopter le sipai te tir chuakin heltelaka beipuyan thak thrina ando te hi helano pang tranlui tir tu mitam tak chena in le lo nei lova siam tu te ania Rawata kai hruena hnuaya Indian Brigade chuan Congo rambung poimo tak mai North Kivu chu heltelaka anhum thei phane hechanela kan tarlan to kumsang ni le som paruka uri beina India sipai ten an chan let na pheika chuan General Rawata hi a inrol thuk hle Pakistan ram chunga sipai tirlu tura ruamanna ansiam lai khan Delhi sipai hun puya awoma Vice Chief of Army Staff na chalin Lieutenant General alane sipai te che dan tura a hovin ruamanna ansiama uri hi alo che tlat rep to na ani awangin Indian Commando te beipui thlak dan tur chu mit thla chungin anruwa mana siam te chu akil khor berpo ayan pui thlap General Rawat hi kumsang khazakwa somriat pali khan Uriya Gorkha Rifles Company Captain ania 11 Gorkha Rifles 5th Battalion chu sipayalu tranna apal om to na ani nge 11 Gorkha Rifles si ahnuwa Kashmira kai shwai lein Major General ani hnuwa Baramula a in khuar 19 Division te chu a ho le a Jammu and Kashmir a hriat chian em awangin uri beina India in a chan le trum khan ruwa manna siam konga a tho hlokin
afong chel tu poimo tak kani thei in hialna ti chuak na sa kumsang ni le som pakua balakot beina India thlona in firfiakte omna ati chiatrum khan Delhi atangin Chief of Army Staff ani nangin avil boka Pakistan chu aduanga achet thei hun atop ta e tin he chet na nei hnuwa hian asoi chuak balakot beina hian India chuan Pakistan ram chunga thlona a han tir lut ngeya firfiakte omna ati chia anga soyero chu Pakistan chuan apha a journalist ruain India chuan thingthen khatbak ati chelo tina puang ve thunga India in thandon nai laiania politics khelna chikhata ramdang media te chuan angai tran lam nei lo media te chuan firfiakte omna chu India in ati chelova angai deuh fur bokane General Rawat hi sipai chung kwa seilian ania anche chualdona pan Wellingtona Defence Services Staff College chu azir chuan aniin sipaya aludon azir chua IMA Dehradun chuan sort of honor anhlana sipaya trangtur kal chuak zinga ati thaber sipai nun chanba ka infiamna debate le adanga ti thate hnena sort of honor hi lan thrinane an chuana helicopter Mi-17 hi Soviet siamania mihring phurna tan le silai chuan theina turin anduanga kumsang khazakwa somriat pakhata khan Soviet Union chuan an hmangtrana khovel ram somruk velin an hmangmek India chuan he helicopter hi kumsang khazakwa somkwa pakua Kargil in Daulai Khan Safed Sager be puitha ka alo tho chuak toa Pakistan sipai tele helte be na tan alek lamber pakhatane mase helicopter pakhat an ka thlak nuwa India chuan in do thlona ahmang ta zoka ramrang rang sipai te chuan tun thlengin he helicopter hi an lamang ta zel Mi-17 V5 helicopter bi khi Kazan helicopters te siam niin thil phurna tur bi ka duan aneya mi somthum paruk an chuang theya kezi sing khatle sang thum vel larit an phur theibok thil phurna helicopter zinga chuan khovela achangkang ber polane sipaite ral thuam thierna tante convoy escort patrolling inzon le inchan chuana te an hmangna sa hle ka thlak theilo tura arinom theyang bera duanin missile lo bum tur te thlengin a om thlap ngalane kumsang ni pariat December thla khan India chuan dollar tluk le dingon khat point pathum pasari pangain somriat aleya kumsang ni som pakhatatanga sang ni le som palin kara Russia chuan aron hlana Indian Air Force chuan kumsang ni le som panni February thla khan a hmangtran hemi hnu hian anin leitir na contract chu zia belin kumsang ni le som pariat thleng khan India hne na anlaron peya sipai mantur bungro phurna ta na khovelin chopa chuan helicopter changkang berte zinga mi nianga yania thratak kani chungin ache sual thei love tinai ro chu ani lo chiang hle kumsang ni le som pasari atanga sang ni som ni pakhat thleng khan Mi-17 hi Arunachal Pradesh Dehradun le adanga akha tokin ache sual deuh rengane